Našim specijalnim vijestima tema je božićna priredba, održana 21. prosinca u područnoj školi Gregurovec. U lijepoj novoj školi pred oko 200 posjetitelja glumilo je, pjevalo i recitiralo 50-ak naših učenika. No, pridružili su im se i roditelji i bivši učenici škole. Mama, a gdje su braci? Jedan je otišao po bor, a drugi je otišao u štagelj po slavu. Pa je Isus i Marija. Navike pare budi. Ja sam čuo takav glas da su Isus i Marija pri vas. To je lijepi glas. Na tom mladom letu svi zdravi, veseli, tosti i debeli. Daj vam Bog zdravlja, picekov, racekov, purekov, punu kišu dečice, kruha, vina i Božjega mira. Bog nam daj. Sedi si na slavu i budi čim mirnejši, kak bi kvočke cijele ljete mirne sedele na jajcu, kak bi se čim više picekov zgledali. Deca, i vi si sedite. Evo, ovdje sam se voda, druga budem postao, štega bude opitu. Ja i babica. U prikazu tradicijskog dočeka Božića, čije ste dijelove upravo gledali, glavne su uloge imali članovi amaterske glumačke skupine iz Gregurovca. Glumci su bili Snježana Ladinski, Anđelka Ruganec, Tijana Benko, Kristin Ladinski i Ivan Ruganec. Njihov nastup kao i cijelu priredbu osmislila je učiteljica Emina Baričević. Naša učiteljica Emina priredbu nije samo osmislila, već je zajedno sa učiteljicama Liljanom Bicik i Kristinom Dubravec otpjevala pjesmu Mehki snežak. Pa je tako molitvicu na kajkavskom izveo naš, već dokazano uspješan glumac Fabijan Lončar, čije su glumačke sposobnosti lani dobile i brojne pohvale na državnom literarnom u Šibeniku. Ako ne znaš koji, one plavi, same 2500 kuni KTC-u, dunde. Eto da, to sme reći. Još želim svim ljudima sretan Božić i nove ljeto. I da svi budu zdravi i veseli. Živeli! Te im sad štrukne. Školski zbor i orkestar na našoj svakoj priredbi su šlag na torti, a tako je bilo i ovaj put. Kada su nas obradovali pjesmom Kesni sneg i pahuljice padaju. Ne bi tako dobro svirali da im note nisu pažljivo držali stalci, patentirani u našoj školi. Živi stalak za note ukrasi svake naše priredbe. Nekad to budu učiteljice, a ovaj puta su posao stalka odradile učenice 8. B. Naše specijalne vijesti završavamo s lijepim željama za Božić, koje je po završetku priredbe svim okupljenim uputio naš ravnatelj Stjepan Lučki. Evo još jednom hvala na dolasku na ovu božićku predstavu. Samo da napomenem da je ovo treća po redu, znači treća godina kako održavamo. Svake godine idemo po jednoj školi, a imamo ih 5, znači jedna od sljedećih 2 koje još nisu bile mogu očekivati da bude sljedeće godine. Evo, hvala pa sve najbolje u 2013. godini.